Daxwaza Marco Rubio jibo hevditine ke rasterast bi Khamenei khainre u Trump hişyariya erişeke din liser komara İslami dide. Kongresmaneki komari Michael McCall, ji CNN regot vezire derve Amerika'yı Marco Rubio, di hevditine ke nepeni de ji kanundaneran ragihandiye, ku evdixwaze bi diktatorya komara İslamire hevditinen rasterast u benavbein karibike. McCall, ku bere serokatiya komiteya tekiliyen derve ya meclise dikir, got, nerinek mina zelal liser Khamenei heye. Fikra dayina şansek ji bo aştiye başe, le divem çıkas hevlbidin, mehek, piştre ve disa vegerin çalakiyen sweyen nepeni. Seroke Amerika'yı Donald Trump roja ene hişyari da ku eger ran berdevam bike, eve bibive hedefa erişeke dina leşkeri.